Za nas film nije samo ono što se nađe na ekranu, zato i jeste taj naziv što ne vidite kad gledate film. Mi djeci nekako tu čarobnu kutiju filma otvaramo sa svih strana. Film je zapravo zajednica kroz koju prolaze djeca od faktički 7-8 godina do često 17-18. Mi smo zapravo htjeli učiniti da to stvaranje umjetnosti bude nekako participativno, odgovorno, zajednički kroz naše filmske, kroz naše kazališne, kroz naše likovne ili urbane projekte i nekako se to i ugradilo u tu ideju stvaranja filmske škole za djecu i mlade. FRUM nije samo petodnevni intenzivni filmski program, zapravo radionica, već je FRUM zajednica i to je zajednica malih i velikih ljudi i mi pokušavamo u toj našoj zajednici stvarno dati priliku svima i usmjeravamo ih u tom stvaralaštvu, u kreativnom dijelu, pružamo im znanje i nadamo se u budućnosti nekako i zvanje. FRUM postoji zapravo u nekoliko formata. On postoji kao taj radionički format koji se odvija zapravo preko svih praznika, znači i onih zimskih, i onih proljetnih, i ljetnih, i jesenskih. Uvijek imamo nekakvu seriju radionica. One su komplementarne, bez obzira što su nekako i sukcesivne. Znači imamo početne radionice, imamo napredne radionice, imamo master klasove. S druge strane, mi često radimo sa školama, tako da se taj program koji je nekako između 35-45 školskih sati onda rasporedi unutar određenog semestra. Ono što zapravo na neki način je akcent na FRUM-u je zapravo na radu, na poštivanju tog velikog rada i velikog strpljenja koji umjetnici poklanjaju dok rade film. Često taj radionički dio ne završava sa samom radionicom, nego djeca kasnije zapravo u postprodukciji se još druže i sa samim materijalom, odlučuju u kojem smjeru će otići proizvodnja filma, dogovaraju se, a i sudjeluju zapravo kasnije u promocijama filmova. Polaznici, najčešće od 13 do 16 godina, imaju prilike sa FRUM-om putovati po festivalima. Najčešće su to Brisel, Filemon, gdje onda oni žiriraju i gledaju filmove i druže se sa filmskim profesionalcima. Ovo mi je prvi put na FRUM-u, vratit ću se vjerojatno iduće godine, jako je zanimljivo. Ima različitih grupa, svako radi svoj film i to je naša ideja, su svi ti filmovi. I možda budem i na neke druge radionice preko ljetnog ferija ili tako. A najjednostavnije je prijaviti se tako na našim web stranicama. Web stranice su friendly, tamo ima i sve obavijesti šta smo radili prije, gdje smo dobili nagrade. Dođite na FRUM, budite dio naše zajednice i uživajte u filmskom stvaralaštvu. Vidimo se.